Zahvaljujem, poštovane kolege. Ne bih možda uzeo učešće u raspravi po ovoj temi da nisam dobio ovaj materijal, odnosno podatke o privrednim subjektima koji su bili korisnici državne pomoći u 2009. godini, koji ste vi proslijedili, gospodine Vajčeta. O svemu onome što sam htio da kažem ne bih ni ovom prilikom, jer su upravo kolege malo prije govorile i veoma pažljivo analizirale. Dovoljno je samo pomenuti kako se ova vlada odnosi prema sjeveru sa ovih 140.000 evra pomoći takozvanom regionalnom razvoju, da na tu priču sve apsolviramo. Ali to bit će prilike kada, dobro je danas i rečeno da će biti ovo jedan uvod ili ulaznica za priču o budžetu i ovi podaci, vjerujte da će nam u mnogome pomoći. Frapiran sam i jednom činjenicom. Cijelo vrijeme pričamo o tome da javni servis dobija 10 miliona zakonski od države Crne Gore. To kako se on ponaša, nemam vremena da elaboriram i često govorim o tome, ne bih ovom prilikom. Ovdje smo dobili informaciju da dobijaju još 1,6 miliona, to je za one koji ne znaju po zakonu također na one takozvane dodatne i obavezne programe koji se tiču obrazovanja, dakle edukativnog dijela, koji se tiču programa namijenjenog manjinskim narodima i programu za hendikepirana lica. Ali sam zaista frapiran da osim ovih para koje država i svi mi, građani Crne Gore, dajemo radiodifuznom centru za prenos takozvanog signala i za plaćanje troškova prenosa signala i emitovanja programa radio televizije Crne Gore iz sredstava državne pomoći namijenjeno je još 252.766 evra. Dolazimo do krucijalnog pitanja. Zašto se ova pomoć nije namijenila takozvanim malim i komercijalnim emiterima koji grcaju u dugovima i koje je taj isti radiodifuzni centar prošlog mjeseca isključio i maltene ih ucijenio da moraju da potpišu sporazum sa radiodifuznim centrom, da svakog mjeseca uplaćuju velike, enormne rate za njih koji im potpuno eliminišu svakodnevni uobičajeni rad i programsku šemu. Zašto se neko, ja znam da vi ne određujete ko je korisnik ove pomoći, da vi samo pratite, ali evo jedan apel Ministarstvu za kulturu i medije, ukoliko ono bilo inicijator ovoga, prebacite ova sredstva umjesto za televiziju Crne Gore radiodifuznom centru za takozvane male komercijalne emitere. Neću da vam govorim šta znači kada u Crnoj Gori imate te medije koji se ne tiču samo onoga što se možda neko iz vlasti plaši, političkih tema. Ti mali elektronski mediji, takozvani ili komercijalni emiteri, pričaju i onim životnim stvarima. I još jedna stvar, ovdje je frapirajući podatak da su, pomenuo je kolega Nišavić, radiotelevizija Mojkovac dobila samo 2.000. Ali još jedan frapirajući podatak, kako znamo da ta informativna kuća ne prima gotovo godinu i po dana platu niko od zaposlenih, da radio Cetinju bi uslijedila minimalna pomoć. I ovdje imate stavku koja je inače po zakonu o elektronskim medijima obavezna, o takozvanom medijskom pluralizmu. Ovdje vidim da je podrška takozvanom medijskom pluralizmu iznosila 185.000 evra, da se raspon pomoći kreće od 350 do 5.000 evra, niste dali precizno podatke koje sve te dobio. Ali bi na taj način imali uvid u to da li se neko favorizuje ili se nekome uskraćuje. Ako ima potrebe za takozvanim medijskim pluralizmom, treba pomoći ove male komercijalne emitere, treba pomoći glasilima, listovima, radiostanicama, ljudi koji prezentiraju program manjina. Treba pomoći svim ovim programima koji se tiču obrazovnog i edukativnog programa. Dosta je, brate, više da gledamo reprize obrazovnog programa od prije 12 godina. Ja volim da je tako, iz one stare Jugoslavije. I ja navijam da ih ima sve više, jer je to klasičan primjer dobrih poruka našoj mladeži i klasičan primjer profesionalizma kako se nekad radilo u onoj najljepšoj zemlji na svijetu. Ali sam frapiran ovim podacima da neko ko ima, dodaj mu još, da neko ko nema, oduzmi mu i ono što mu pripada po takozvanom medijskom pluralizmu, a sve Bogom prosto spram ove činjenice da je 252.000 mimo ovih sredstava idu na plaćanje takozvanog radiodifuznog predajnika, odnosno prenosa radiodifuznog signala radiotelevizije Crne Gore. I da se odmah razumijemo, da ne ispadne da smo a priori protiv takvih stvari. Napravimo principijelnu raspodjelu i ovim ostalim ljudima, eliminišite im dug i onda
da budu barem svi zadovoljni što se tiče medijskog pluralizma. Još jednom ponavljam, ovo je neiscrpno vrelo za diskusiju, pogotovo ovaj odnos prema sjeveru Crne Gore, ali bit će prilike da kolege poslanici sa sjevera Crne Gore govore o tome kada bude došao na red budžet Crne Gore. Hvala. Gospodine Bajčeta, ja kada sam govorio da bih volio da znam koliko je vrsta pomoći pojedinim subjektima vezano za takozvani medijski pluralizam, upravo sam htio da imam uvid u to da li se neko favorizuje ili ne. Nema potrebe, evo, možda ukoliko vam nije to problem, izdvojite samo taj segment vezano za tu stavku medijskog pluralizma, naslovite, ja nisam član odbora za budžet i financije, vi ste se tada dogovorili da ovakav materijal dođe, jednoglasno je ta odluka usvojena i ja nemam ništa protiv i nije dakle ovo upućeno vama. Ali sad vraćam ponovo priču na sve ovo. Znate kako, gospodine Bajčeta, nije samo ovo plod pomoći u sklopu ove državne pomoći ovim segmentima kojima sam ja govorio. Prije neki dan ušao sam na sajt Ministarstva za kulturu i pratio sam kako su se distribuirala sredstva vezano za onaj famozni konkurs oko onih stavki koje finansiraju od igara na sreću. I da vam kažem jednu stvar. Onaj koji iole poznaje društveno-političku, a pogotovo kulturnu scenu u Crnoj Gori, prostim sabiranjem brojki i prostim dodavanjem istih prezimena i prostim dodavanjem istih MVO ili sličnih, čiji su isti ljudi osnivači, sabraće ogromne, enormne svote pojedinim porodicama u Crnoj Gori. A s druge strane, neće pronaći, zapamtio sam jednu divnu priču doktora Pupovića, onom almanaku kulturnog centra, odnosno Zavičajnog muzeja, kada smo ovde dobili jasnu poruku i od ministra da će to biti finansirano i to me zaintrigiralo da tražim. Toga nećete naći. Imate 1000 takvih slučajeva, kao što je prošao almanak Zavičajnog muzeja u Pljevljama, gdje je u poverenju svoj rad napisalo nekoliko akademika za ponos i diku Crne Gore i prostora bivše Jugoslavije. Upravo to je bila moja intencija. Ako vam nije problem, napravite mi ovaj dodatni materijal samo za ovu oblast vezano za medijski pluralizam, jer ću ja to vjerovatno znati i koristiti u buduće kada budemo govorili o nekim stvarima koje se tiču budžeta, odnosno kulture. Naravno, gospodine gradonačelniče Bijelo Polja, da ja nisam mislio da je sa ovih 140.000 država Crna Gora opredelila samo to pomoć sjeveru Crne Gore. Evo sad mi kolega Kaluđerović dade šlagvort da postavim i ovo pitanje. Sve to što je dato sjeveru Crne Gore, a znam da je dato mnogo i da je dato mnogo i zahvaljujući i vama koji tu ulogu u ovom trenutku pokušavate da usmjerite i za razvoj vašeg grada. Ali je to kap u moru spram onoga što se daje kombinatu aluminijuma, na primjer, ili rudnicima boksita. Ali evo sad dali ste mi dobar šlagvor, pošto ste odgovarali gospodinu Niševiću, da sad ja ovde podijelim sa svima nama jednu dobru priču koju smo imali prilike da čujemo svi oni koji su bili u Zagrebu u sklopu posjete Nacionalnog savjeta za evropske integracije. 1 milijardu i nešto evra bit će ti takozvani predpristupni fondovi koje ćemo mi, ako Bog da zdravlja, ukoliko budemo imali znanja, ukoliko budemo imali mudrosti i prije svega kohezije dobrih energija svih nas, umjeti ili ne umjeti da iskoristimo. I čuli smo tako od te državne sekretarke Hrvatske, koja je ujedno zamjenik glavnog pregovarača, kako su određeni projekti propadali. Zbog sujeta određenih ljudi iz određenih dijelova Hrvatske, zbog nestručnosti nekih ljudi koji su se našli u tom timu i, nažalost, zbog tendencije lako ćemo, ajde do godine ćemo to, a vi znate vrlo dobro, ukoliko ih ne iskoristite, ta sredstva propadaju, a ukoliko ih pogrešno iskoristite ili prikažete da ćete uraditi neki projekat, a da ga niste uradili, također vam vraćaju, kao što je slučaj sa Bugarskom i Rumunijom. I ona kaže nama, iskoristite pogotovo sjever Crne Gore. Dakle, ona iz Hrvatske prati razvoj situacije i po nekoj logici stvari pretpostavlja da je bogati jug Primorje, a da je sjever, tako je u svim zemljama regiona, i ona kaže, iskoristite IPA fondove, iskoristite sve te projekte, angažujte ljude, školujte ljude da konkurišu i da dobijaju. Čuli smo frapantne podatke. Izvinjavam se, gospodine potpredsjedniče, ako nije ništa politizacija, nego da podijelim tu informaciju koju smo čuli sva. Čuli smo frapantne podatke da su čak neki projekti iz Crne Gore propali, a riječ je o velikim sredstvima, zbog nepostojanja ili neznanja korištenja takozvanih obrazaca predpristupnim fondovima ili IPA fondova. Pa je li to bruka i sramota naša? Naravno, nije ovo kritika tim ljudima, možda oni nisu znali, možda i niko nije umio naučiti kako da konkurišu. Ali evo šansa i sjever Crne Gore, evo šansa svima nama da upregnemo zajedničke energije, i to nisu partijski projekti, vi to vrlo dobro znate, to su projekti za sve naše gradove, počeo od mog Bara do vašeg
vaše Bijelo Polje. Hvala vam.